Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia tema we melo imala pasang agama ia angkewat dimancaji akatanyangan imma giriwan walino makoto para surumonri sarekwam mangina makanja apa hangat dari lalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi yang dari peristiwa amirajakanna alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisulan na lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi ta yang itu Nabi Isa. Nah sebab ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre ko lagi. Nah Nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Ia Nabi ta naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta tamanya oko temai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta maega masalah na hadapi tapi ya masalah lino mate benena Khadijah wanita yang selama ini mendampingi amurena mate to lai boikot ekonominna marajingi dena melo temewai kerjasama. Jadi dena berkembang selangir waktu masih sanabita. Iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur. Ya ku idi maka da keluarga aku bupati. Taro nak lokoroh mak dakwah. Newai muka roh. Sisa nalatu ko keluarga na nabita. Allah dia ini terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka mancaji nabi. Aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iku yakka. Tanya bangsa na mo di mancaji nabi bangsa naku ni. Ede na terima yero. Ya yero nabi ta mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Ya natu nama sampak mak dara ulunna nabi ta angka maka da silisilina nabi ta nakana lemparan. Tapi dia nang kana masusah Nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarima pa de sangi makada deceng. Eci di bawah tau na pasallang. Wattuna rewa inabita nalet pamassaw-saw na sabak purui na sanre-sanre o kuside to ayu na tako angka ya rupa darae podangi anak gurunna maka dan karo tau matakola dak manawita purula dak mana law mo bawangi way rinung. Iya naruh bawangi way nabita mat bismillah nabita na paninong taselang apa makin nabita bismillahirrahmanirrahim na paninong maka daya tahu tanya tahu okoy apa dega tahu oko kampung baca ya ko meminong dega nasa balero na isang ini nasa tahu puli mabela ya natanay ini maka da tahu puli kenroki maka da pole ka Makkah maka dawi mabila tongat tu maka dayro na uang kalinga angka tabaca angka tabaca melo taminong makin nabi tema bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka day nabi ta angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus Yunus bin Makkah kan Nabi
Tappa makada yo nak tahu nabi ya. Apa dia na mungkin misangiro nabi na nabi ya ro. Ano wana sisa berarti nabi to ya. Napunangi makada berarti nabi ki, makada nabi ta iya nabi ka. Boleh ka madawa ko tayo tapi natolak masyarakat tappa makada iya na tapata masalah. Iya na ro si dia matsada, iya na ro hadiah na nabi ta. Boleh madawa Pak darat tomi na runtuk na pasal lagi. Nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum. Makada iya mina baca itu iya tu ko tahu mapa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Iya na ro na tama salang iya ro. Iya miro dia na pasal nabi ta betul lo madawa ko tayo. Iya na masalah na hadapi nabi ta mamulai goyah. Yolli ko po Allah Ta'ala. Iya na tu nakada iya tu meraja Pak Bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh mi hadiah mi cuma makome matije kong katau pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang ya kalau umrah tay tapa makutana tu aga na pole yano nasa karoma picere kristal ya itu cila danang kanakutana kanakin ro kokong elaw masampajang ako nge musiaray okoro aga mo pigaw denang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro watuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya mana salat. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pun Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena menerima sampajang de melomi ipakyes saatin na Nabi ta tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sinin na Nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. Dek toga gamite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalangi. Dek toga gatau mite rupa-rupana papenyamang di lalan na suruga. Dek toga gatau mite copuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. Dek toga gatau mite pahalana sampajang si bawa de cinge ko ungka ijama kecuali nabita. Iya nabi liang macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka dia nang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, denang kana tama suruga. Ina na curita nih. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitangi. Si salah ku ya curitangi si baik pitak di. Ya ku ya curitami makrote kanjak pane mau to di ko di mana-mana lala mate mager roh. Itu ini makna makanjak suruga i mako ami tu ku curitami de gagah. Di permandian ngena ko macurita itu we mager lo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada mager roh. Iya nabita lai pitame matoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitame matoi. Nah ini dia panang kanirita neraka di. Dia panang kanirita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa. Maka nabi tete suruga na lino. De bajak. Apin na lino. Ay makala na si sala pin na neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunak na nabita. Iya ko yalengi papenya mate kolino. Denang ka na masusah. Nyamas si mata-mata. Natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamangnya pure na rasakan orupat dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina aga bahasa modernna salingkuh iya tau mapanga dia arwai pulo na tau ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya. Maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai. Dipakai sai. Iya tu je kapan napake pajabai sesa di.
Biasa naunda camae, naunda kepala desa lo kusigi onrong na ipita kampung mah kadang ka kampung makanja. Rewa ni meloto ni bagu kampung makoro. Biasa makoro to. Biasa ke makoro aga jer studi tiru. Iya, studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ka kamera ako suruga makoy ko naraka mako pacalange. Iya curitange. Ito. Ya kung kagaga makanja meita kado makoy. Nabitta ni tamanang. Sehingga degaga tawat dia curi bicarana panasai pacalanna api neraka panasai penyaman na suruga kecuali nabitta na sabak pura mematuina ceneri suruga angkamotu nabi tama suruga ya dempara mimasu nabi Adam pamulangi patama suruga dua solangi nabi Adam niga ibali sila tamamuka balay nabi Adam makada yatami mako bisa manre tu gage tapi pole si runtu pong Allah taala wad dinigare naganrusu ni nabi Adam pak ya penangkurang pong Allah taala namo pak cama pong kagaga natia pak bupati natapang katau bici makada natami mak bisa makoko na palaba di dena natane pak bupati na jabawa man itu apa makada na pak bupati na ron na penangkurang iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko pak bici-bici ya tuma dari lada makasolak nakada pula si runtu bos kapoto ko si bawah ani gare cek de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nasu pole suruga baine Siti Hawa oh ya tu bici-bici na makun raya bayah to iya jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine mate madarito masusah tapi dia to gaga mako dia gaga apalagi ko muslimah deh insyaallah. Jadi aja tamalada tongangi bicara nama makun rai ina tuna kare guru takali sirendrek iya ko bicara makun rai timbal lalu aja na tapamu tapari iya pak madari tu ci diminta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasang itu bahaya nah jadi nang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi ro lagi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magay lai hibur tuy atinna apa ya ko pole suruh katanya dempara lokolino masusah memang pada mikong kabupaten nanti di rakyat biasa apa di ulu tuh iya kepala dinas na kalau manca ji guru biasa gaga tahu sogi narak bangkero loki syarei loki pasak barai iyo poko camak manca ji bupati dia mau tolong mitai mariom itu aja itu menrek moy itu dia mikono itu teh na bahaya mandari masusah betul kan namala ada makadawe yang waktu nang kagagaku je na law tawe boleh be magi je pede na gaga de naga atau ngi pajali-jaling ya tu dia na tu na mandari majalan da nyawana makanya kong katau manu kasih malah data perhatikan ya nanti ya ampai koma pak botingi upasangi aja na taki buah on rapi iya koma pak botingi ya rowi tahun rongnya pak botingi makong kakasih asap PAP di pasal lo bandreng iya ro ya malah ada unawan-unawan itu kok ni kong kakasih misalnya pak camak na ya ala dasar si tinro isi banggotana si psikologi biasa betul nesde na pak camak manci camak alena manci pak galuh natama nyo ko peste pak camak ni patama PAP pala sinyale na loban rek majaka si nyawana iya natamuta man moro naway gare iya makadawe meka lokoro de to na pa si pato ka na sabangka jero makada PAP magani na pada tamuta na melomane hargai tamuwe iya jadi ampe makada ko mapabotingi aja nah dia cukup lah ya rupa jabae kung cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu upi di ko mapabotingi aja nah eta pamasabawannya tu losok na tu tendata aja na to makibuan na saba na solangi nyawe iro tau de kasinano meni olilo koro mata ni pala kajena na satanyan ro ku iya magani ini na ro na sabari na padahal tamut taman mo dali mo de sa kalaki kami ka pasolona jadi mapatika maya kapak dongan nami harapkan iya cocok hargai sah tau boleh tak tapi aja nani pas salah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi jero mapaboting aja na nama balola dak iya malah ni tenda takar 20 na juta na cica mi ngari na itatai iya
Napasan ni kuwan nila tu subuh. Ele selesai itatay ni koreveni. 20 na juta cengariban. Dito na ite tamu tayo tenda tayo se cukup mi. Pan rasa-rasa to nila kaya lo mala olo tapulo bata. Bencong mi nyamangi. Ay aja. Iya. Kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso ka makoro to malaban na tenda biasa-biasa na. Napaitaro ya 20 na juta. Pure makbay na tatalingin ang modalaka isitaw miwat di na madeceng. Iya. 20 na juta na pakai modal awat di sitaw mi na wad di madece makade. Iyo po nalanya 20 na juta maka di soli pakai kato di law makeup deka. Iwa zaman sisa na pura mapaboting tuli masusah di pape na dinda na bukan di pasolo na tayo nasakat di pa iya. Si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran. Maga ni. Ini mato suseleda. Jadi gare. Jadi mapakai nga maya tapi dito gago ko di. Ay gagay. Iya. Kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipue dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air samsam. Ia naro samsam bisai yang ni, ya ko patasawuf ina kada bisai. Maka dami patasawuf Wae sam-sam mi je tumelo ya lapak bura jadi ya lengi kesempatan gisai jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakadai bisai. Manang kamu asih bisai na numa pacin ede. Maka dami iro samsam meloi ipancaji pak bura jadi lengi kesempatan ipasigesa si bawa jantung na nabita. Apa iro kurane ipasigesa ibawa mipe maloko sumur samsam dia jadi ya naro ampai air samsam tu ya kunigi kita minungi ina nasori biha. Namo si kaca minainu tapamaso pada ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna memang to nabita nih wasi gesa. Nah ya tu padamu itu Hajar Aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene dia nang kana bau nabita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah pemanang teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung batu na tamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah. Nalay itu batu apa makane. Ay iya je batu na law tay na bau yang pay si pulo ngo korona pemanang ekonomi lo. Ay nainaw na tilo kampon na. Tapi dito ga katalo ko. Meloy ko kuiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan nailasa te koro. Mak darumpuman ng alele nasa na colakang. Kanito la sa cola itu makakamana te korina buru kamanang. Tako ang kamanaci ditabib sandro mitay nasay ano je iye dosa iye. Maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batu la sai ko iya na demo parewa tu batu dia ka paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu taw labi mamusu dinaw si tawe na gasi sa ginasa biasi sa tu na pacur na bawel la kota si na pacuru demi to na may labu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan tu akasya kaya tu ampay lay buku na sa bapuray na wase-wase ito waktu na parang na watay tu wase-wase na cupe na panalaga. Yan tu ampay cupe, yan tu ampay lapay. Makoko. Itu Hajar Aswad tu. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na tu po ng Allah Ta'ala. Kolina tu Hajar Aswad. Ya tu ampai na bau tahu